abantu bibaza impamvu nkora nasinze ibanga nta rindi ni miliyari 400 mfite amafaranga mugore wanyenyera bikara specials namugura ibitenge 500 miliyari 400 nazijyanye nazikoresheje ibintu nk'ibyo nzayinywa fuck kugeza zizakama gute reka ikimwe n'igikamo cha zakunywa byeriwe no yabatakunywa babarira ngo baracenye zayinywa paka zirangiye zose. You are a failure. You are a failure. You can never make it. You can never. You know you cannot make. You are a failure. You can. Miliyari 400. So. Here is God. Pande. Safi bya musara. Gute? Usipa gitagura bayitasi ntwakina. Cha nawe budusiga ugira ubusambo kusha mwana umuntu w'umusaza ntabwo akwiye kumwiba. Mayo kuki kugwera umuhanda bazacisha kugwera tugomba kuyamujya. Abahungu muzazi wanye mbagure. Cyane. Bo bita abahungu abajeni. Bo ndabishimye. Bite miliyari 400 zose. Ushobora iki? Wikire kuvuga mwaje tugenda njya kubagurira. Tugenda muze. Tugenda njya kubikuza. Nta muntu ubika amafaranga ugende wowe. Jagaza amafaranga wabaza bagenda ubwo Justin risaza jagaza amafaranga miliyari 400 ariko igisaza bari cyaba ibintu bimeze guca yesera amafaranga Jesus risaza jagaza amafaranga afite kunara gute afite amafaranga ba afite amafaranga miliyari 400 miliyari 400 wowe miliyari 400 miliyari 400 miliyari 400 chuza amayinite nako ndi mukabari na amayinite shaka kubikuza twebwe God have mercy upon us. Sara telefone dusabura uburenganzira kubikuza amafaranga. Telefone yaguye muri wese ariko ni muzanda nziza. Wese urabikuza amafaranga gute utasabye uburenganzira? Abandi uburenganzira ko amafaranga nayo yaje kutwara igitukomba. Nayo wenyine turabyemera ariko urabikuza. Reka dutegereze turebere uhiti wa. Amafaranga nayo yaje banza wumve. Uje afite amafaranga ku telefone afite amafaranga. Urukumva? Telefone ngiye kwituma. Igwa muri wese. Ariko ni muzanda cyazibuka. Simukadura ifite. Yaguye muri wese na telefone. None si ibintu uko ngo yo gusaba uburenganzira telefone ni yaje amafaranga nayo utagira ubwenge. Ndasaba uburenganzira ndasaba uburenganzira ndasaba we wakimenya ko ntabwo yakuye mbikurize wagisaza ntabwo akubiye ntabwo murashaka iki rongo yabukoresha wamushe umwaje ati namubwiye ngo telefone yanjye nagiye kwituma
igwa muri wese Bigendane. God have mercy upon us. Are you playing? You are not playing. ibintu byaza kudukora mureke ducamure Mayinya we uramebugiye mayinya uramebugiye abapfusha byo kubagurira babwiye ko nitumye muri wese